صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قلت بعمل معاكم النهارده طريقه الممبار المصري. اول حاجه هناخد الزيت، هنجيب البصل، نحط البصل زي ما انتم شايفين كده. بنقطع البصل ونسيبه بقى لما ياخد لون ذهبي. هنجهز معانا الصلصه على ما البصل يحمر، وبعدين بحط الصلصه. دلوقتي البصله احمرت معانا، انا بحبها يعني تاخد لون بس كده ايه بسيط، ما بحبهاش يعني محمره جامد زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بالصلصه عليها. دلوقتي انا حطيت الصلصه، هسيبها بقى بتاع ربع ساعه لما تتسبك، وبعد كده بقى هجهز الرز وابدا احشي معاكم الممبار حبايبي. ودلوقتي انا جبت معاكم الممبار زي ما انتم شايفين كده. انا عامه شارياه متنضف جاهز، بس لازم برضو بعيد عليه تنظيف زي كده. شايفين طريقه كده او كده زي ما انتم شايفين. او برضو اللي متعرفش تعمله ممكن اجيب القطاعه كده بعدين اعمله كده. تمام. هو عامه نضيف جدا يعني زي ما انتم شايفين، بس برضو لازم احنا بنعيد عليه تنظيف اهو. ونقوم حاطينه في الميه كده. حلوين اللي معايا زي ما انتم شايفين. خلاص انا بدات اخلص غسيل اهو زي ما انتم شايفين كده. دي اخر قطعتين معايا بقى، انا حاطاه في ميه زي ما انتم شايفين. ده بقى احط عليه هنا دقيق ذره، وهسيبه بقى بتاع ربع ساعه على ما اغسل الرز كده واجهزه، وهصوره معاكم تاني برضو. ودلوقتي انا جبت حله حطيت فيها شويه ميه تغلي زي ما انتم شايفين عشان الممبار. هبدا بقى احط هنا معلقه فلفل اسود كده. معانا هنا شطه ناعمه عشان احنا عندنا بنحبه حراق شويه. يعني هنا حبهان. لازم برضو توم بودر بتدوله نكهه جميله. ودي التوابل العربيه. معانا هنا يعني ربع معلقه كركم زي ما انتم شايفين. بقى الملح. هبدا احط بقى البصل شرايح كده. يعني حبايه طماطم. ودلوقتي انا جهزتها معاكم على ما ابدا احشي الممبار، وبعدين احط بقى. وانا كده هبدا اعمل معاكم بقى الكزبره بتاعت خلطه المحشي زي ما انتم شايفين. انا غسلتها وجهزتها اهو. هبدا بقى اخرطها. وهبدا معاكم بقى احشي الممبار زي ما انتم شايفين. هاخد كده واحده واحده. تمام. اهم حاجه لما نيجي نحشي الممبار ما نكترش الرز عشان ما يفتحش معانا وهو بيستوي. وانا هوريكم انا بعمله ازاي اهو.
نعمله كده زي ما انتم شايفين اهو. لازم اهو كده عشان ما يفتحش معانا وهو في الميه اهو. ناخد تاني واحد خلاص اهو. خلصت اهو. هبدا بقى اقوم احطه في الميه كده. شايفين واحده والتانيه اهي. انا طلعت الممبار اهو من الشوربه. شايفين والله العظيم يعني الريحه ما شاء الله، وشكله اساسا مش محتاج تحمير، بس انا برضو لازم بحمره.